Kanti kiri dasha Meghalaya ibdang subhai pi baro syakatup kubor meta kajan mi shoban paj ki kubor ki babnyai pechmai ki mat pukongsan. Hakasian ningkong pau ka jingile kai roll ball but ki nong ile kai budu na the Kotmet at Meghalaya Games 8,000. Bu mau nong ribu menteri rang ba ka July ya ka Meghalaya Secretariat pertama hani Shalom. Raki ke July ke lingkup jingyok July basan pulai ringkat ke jing pelik jingmut hakaroi kepal. Bat penbenar ke BJP ke tup kerteng berlingkung nak kebentaki kerteng syaka election district council. Ki kubor ki babnya. Ka Meghalaya Games ke bahan riu ke lapan ke jing don arp kendai li ke jat jing lekai ke tup ya ke roll ball ke balong tangkum ke jing itu ya ke ni ke jat jing lekai ha ke ni ke lempung. Mentau snem kadai ke jing wan shim bentalang ha ke sien ke beningkong de ki nyongut ki nong lekai ke bedon jing duna ki de Kotmet ha ke jing lekai siat suloi. Kini ki ken tup ya saungut ki ken thai bat lai ngut ki shinrang. Uba John F. KHASI working president ke MSOA ulapan pau ke jing ro ahlor ke jing ken tup lang ki nong lekai ki bedon jing duna ki de Kotmet. Ke jing ro ke lech sha umentri rang ba ke jelau kon ke sangma ubla shim kia ahlor ke ni ke benta. Di kendai ngut di shooting association ka select di nyong di nang tepat kisah practice sampai hadam training under the training of Miss Bala juga shooting association Meghalaya nang tu kilai bun ki competition ki state open badminton ke digende ka Meghalaya Games. Menteri rang ba ke jelau konrit ki sangma ula bu eu mau nong rem bante ke secretariat ke bethamai henu Shalong ke benlong mau jam bekongsan ya ke jela kani ke projek ke belong kum ke dak jong ke jing penhe ke nong ba Shalong ke temu bentawi ke jaka pedeng na ke benta ke jing roy ringkat bagi jaka belabu kerpang na ke benta ke jing penyai ke jing tip ke nong ba Menteri rang ba ke jelau la IT kini projek syaki pat ba ke jela da ke bepen kesan ya ke jing temu jong ke jela na ke benta ke jing kiu seprang ba ke roy ke par Hakani ke jengelang, ula pelat pat baru ke skim social sector ke belakot syak ki nriu pulai klur tingka ki ba ajung mentoya ki nriu hajar ngut ki brio shimed ling bagi jing temu kum ke CM Elevate Focus Green Meghalaya bat ki project penroy haka kam jngok kai perthei. To be invested in this zone to completely transform Shillong city as we know, and that is the larger vision and the larger goal. And we may not be able to complete all of the directorates and the secretariats fully, all the blocks. But I can assure you that we will make at least one or two of the blocks operational within the next 3 years to ensure that people are able to see this symbol of the aspiration, the symbol of hope, the symbol of the entire vision that we have for the state of Meghalaya. Ka jela Meghalaya kala rakhe ke lingkho jingyo jela bapura ka basan pulai ne ka singa ke district library ke bedon hamintong jawai. Haga balai don lang menteri rang ba ke jela konret ke sangma haringkat ke sembut menteri rang ba uba snia balang dhar ba uba preston tinsong bat ke menteri ketenan IPR ke kong amprin lingdo bat kiwe ki riu pau khmat. Menteri rang ba ke jela ula pen pau ke jing yai lenti jo ke jela ke blawan ra ke jing kela. Ula pen pau ke jing sungu iki sarkar bermenshwa ki nong yalam balang bat ki pat ba nak benta ki jing no sinyang ki jongki. Ula pen benai ke jing bu yang mau nong rim jo ke secretariat ke betmai ke betemu ban penyari ke bor sinshar jong ke jela. Usangma ula banjur ya ke jing bu jingmut jong ke sarkar ha ke roi ke par ba ke jing kelah kini ki riu snem ki banwan da ke jing temu ban penlong ke Meghalaya Games ha ke lengki district. Hakan ke singi ulat ke jelau CHV Jaishankar ula ai kublai ya ki pat ba ke jela. Nalor kata ke president u vice president pat menteri rang ba du keri India ru ki lapen skoi ke jing kit bok kit riang shiki pat ba ke jela. I also would like to remember and acknowledge the efforts that have been made by the past governments
by the previous chief ministers, the previous cabinet ministers, chief secretaries, officials, some of you who may be present out here today, retired, but have contributed towards making Meghalaya what it is today. As we celebrate 53rd Meghalaya Statehood Day, I extend my heartiest greetings to each one of you. Today, we pay tribute to the leaders of Hill State People's Movement and honor the sacrifices of those who fought tirelessly to carve out our beautiful state on 21st January 1972. Setang shibnai berpelong ke election sebagai Meghalaya Autonomous District Council haka arpoi terik rempang ne kesngi ke Bharatiya Janata Party kelapan mi ia ketup kerteng beningkong jungki kertong. Kini kesengsan pertai kelapan lat iki khat sangut ki kertong ki benekun ya ke election KHASI Hills but laingut ki kertong benekun Giant Hills. State General Secretary ke BJP ubak wan kit bok posnau lapan pau ke jingshan ya ke jingpen krek jong keseng. Da ka bakmi lenti bakan long ka baklan hakadik election banwan. Kumbakalong pitip hi ba bodeli ngidon hi ka ba ka sarkar te lada hi ki berjongi ki job ki yo ke jing job te kalong ka basuk bangin ya keren lan di bangun rai kinu ki kampung roi ha ba kenika state itu pi ha ka jing sisa hi habangia ka bayale election hi baru hari ki orang berjob ni. Judan ni malu orang berjale election bukan rem. Wah, dan leh hak jingale pat ngimla pat ban orang ki. Maka ni kamdei ke song kanai ke jong jong baru simet ke jong pai ba awabun. Kat bagi kertong bat kesengsan pertai kena penkre na kebentak election Autonomous District Council arhajar arpusan ke Didi Meghalaya ke penlong ki jeng kren bekerpang bat ki katu kat ni kiriuk pau kmat kesengsan pertai beper bade kren bat ki halor ki pang ki bajulio da ke babuak ke jeng bet perkat jogi nong tek vote hakani ke kenti bementai layok bani kendo yo ba George Bilingdo u kertong shimet uban saya kun no umroi constituency hapok kalama jog umroi Democratic Front Ubat lingdo la keren halor ke jing kelem no jong ko umroi constituency progressive forum na ki daw ki jing bami hab hapo ke KHASI bat ki we de ki jing bami so thu jing mut tu ngin ngap ya kani ke khubor Fika umroi Democratic Front ke de ke bangi lasna da ke jing wan aimen sim lang jong i MDC barim jong ka umroi constituency ba albinus lingdo te manga bat i hadin ba albinus la du tiket na ke kongres te ilawan ni kendo ngalai kendo i nai syong perkhat rengkat berkirang ba long kemi katukan ni nomor ngidu ukertong ki kidu tiket te ngim seudon lenti syu sekhamat banya kumno banya yai kani election na terdau ngia senrop lang yang montong ni tre rengkat kajing terwa jonga soning kong kolong i ba to ykhun me i ro mlele nama la long teng MDC nganum kerki hi banya kni no syuki te hendrei mai ipat hakaji penbej jong i bagi yang kesam jong i nomor ba im yang balada idu tiket inum yele te inyat no kaji klik sanga Pilawan pe ke interview bapura ke YouTube channel jongi ke DD News Meghalaya shibet na do ko por khandai biji min mien O Bernard Marak ulat her ting ke sarkar MDA dak bakdo ya ke jingbem sohun ke bala sapriang ba pedeng kipat ba Umarak ulapan pau ke jing bemia rengkat apa dengan Garo Hills bat kiwe ki thanya kaliang ke puli putih bat ke jing penyeso ulakan thok ru ke jing penya jo ke sarkar ya ke jal jivan mission dak bakdo ke jing per ke bakrau apa dengan ki kai pot jong ke sarkar jela ke jing shisha ke bapau hamadan ki jing keren ki jong u ki pendap ya ke jing syak ke thok ke ban nangjur ke bak sarkar MDA ke kendo halor ke jing penya jong kai ki mat paper But in Garo Hills, we have out of 100 villages, more than 90 villages are not actually getting drinkable water. So it is a failure. But the reports which have been submitted to the center is mostly false because even in the Jal Jeevan status, they have given that
facilities have been provided, but all those villages they don't have the running water. Ka FK GGP nong soin circle kala penlong ka jing jurip ia ka nong soin civil hospital ka belawan ra ka jing so kya halor ka jing bembiang ki jaka ajing sumar. Ha ka ni ka jing let jurip la pau shai ki jing tuna ki babun ko ki tiar ajing sumar ki doktor ki kali kit nong pang bat ki dawai ki bakongsan. Kani ka jaka jing sumar ka ya kendu jing ru halor ka jing bun briau palat hapok ka kamra ka kelung ka jing tuna ki doktor ki betebet ba ka jing tuna ka liang ki outpatient department. Kani ka sengkala kentu ki bor penyat ban wengi kini ki jing ban pen tray kami ka ICU ban pen buon ki nong tray ban pen bhaga jing shakri na ka benta ki pat ba. Kani ka sengkala pentikna bakan sabut dian halor kini ki jing bat ki bor ki bedai kmi kot ka kya. Hagani ka por ngilap siyaba ka jing tuna kaba kong san kalong ba ka jing tuna habi dai bat ki man power. Kiman pawar yo I hangni ba naduk ki doktor, naduk ki nurse, naduk ki security, naduk ki bakan top bet ki ba tri hangni hapo civil hospital yo I ta ka jingdula. Abagi le cupo yo I ba ya ka jaka OPD ngilap ba kadai ka jaka ka ba khamnya ngile chi ki ward ba per ngilap chibun ki jingduna hakabi de bat ka jing thia ki nong thia pang. Ka kenhun kinong sumar maryang balai lam da uba bante borlang marwen bat uba Newson Royce imyong kilapan long ya ka jeng perkhut ya ka wa hawa non ba nong ston ka be ha ba ka Meghalaya di kani ka jeng temu bat perkhut ya ka jeng jabo ha ka wa non den bat wa non ba da ka ba pendon kami ki jar ban set ki jabo shwa ba kin shong kat ba ko office jong usap divisional officer hapatarkma ringkat ke jigi trelang bat ke jirang CNRD block klara ki ke lingkho jingyo jala ka basan pulai jong jala office jong BDO ke jirang UMLA ke jirang uba sostene sotun ulai don lang kum kongsan bat ha kani ke jingya lang la sami ki tablet ki samla puli ke jirang ling ba ke chief minister student digital learning scheme ban yarap ha jig pen kre examen ke jongki Komisi Bentaban Kenmau Buram ya ka jingyo jela bapura ka shlem trekam u district sports officer ka Ripoy district haringkat ka jing trelang bat ka office u deputy commissioner hene ngi la penlong ka Meghalaya day run ya kani ka jingya kok mare ka bahnyo kilometer la plie u deputy commissioner Abhilash Baranwal ha ka bala sakhi ka jingya shimbenta ba shit hem kinong shok shnong hala ki jong ki irta ba pher umonas borung bat ka sil dares makri kilalong kinong job ha ka liang kishinrang bat kintei la sam ki khusnam shaboro ki nongjob ha district library ka bahan nongpo 2005 and 1st July 2008 both dates inclusive educational qualification science subjects candidates should have passed Umaj Commissioner ke Asian Football Confederation Umindu Dorji ber Abhishek Yadav jongko All India Football Federation hindin kasi kila let jurep ya ka Jawaharlal Nehru Stadium kebetulan Hapulu Shillong hadian baka jela kalayo ke jing terwa ban pelong ya artli ke jing lek kai barri ha kani kanong ba ti kumta labu ban pelong shwa ke jing lek kai parlok ha pedeng ke India persha ke Maldives ha ka khat khandai terik lani ka arpo terik ulber but hadian on penbut sada ke jing lek kai jong ka AFC qualifier round ha pedeng ke India persha ke Bangladesh ha ka arpusan terik ulber ti kumta ha kani ke jing jurip lalap ya katu ka ni ke jing duna bakken thup ke jing sniu jong plang ha ka benta ka basap pedeng jong Ramadan ka jing jrong uding kul bat ka jaka kre kinong lek kai kila sakiru ke jing bembiang ka madan kilan med ka badona skul ba nehu na kaliang udorji ula kentu ke sarkar jela bat ya ke Meghalaya Football Association bakin shim kia halor kite ki jing tunak nang ba kanom kita ya kite ki jing lekai Jinglap manin ya kia jingjuri bi ki hotel ni sukumen sibun ba ki long satisfied bat ka ini ki hotel te kumbang sutu bengi mi sutu ba dak liang junguru ulong satisfied ya ka quality ka ba kemaran jugi ka don tere kata pada i ngin sa tip ayu ka report unai sbo ka AFC te kiti ki long ki ba lawan matagas ni mentang ini pet ke jenglong jeman ka subeneng ha turah ka jeng kriat kalong khat sau degree Celsius bagi jeng shit kalong 8 degree Celsius ka jeng skam ka hau menta ka si kalong prapho na ka spa
minta pat ini pai sya ka jing long jingman ka su benang haslong ka jing kriat ka long nyo degree celsius pa ka jing shit ka long khat nyo 0.6 degree celsius ka jing scam ka hau minta ka singi ka long nyo kandai na ka spa but haju wai pat ka jing kriat ka long kandai degree celsius ba ka jing shit ka long upway degree celsius ka jing scam ka hau minta ka singi ka long prapusau na ka spa ka jing long jingman ka su benang tura but haju wai ka pen I ka sun benang ka bar kyang ha ki babun ki jaka ka ba shalong kan don ka jing dum o hakikat tu kan ki jaka Sean Boy sa bukut jang tup ko bol biang sa isi ni kimat bekongsan. Hakasin bening kong pau ke jilek kai roll ball bagi nang ilek ka bitung ngad khot met hak Meghalaya games 8,000 Bo mau nong rem menteri rang bak ke jelai ke Meghalaya skatret betmai hanu shlong Rakhi ke jelai ke lingkuk jingyok jelava san pulai rengkat ke jing pelik jengmut ke roi kepat. Bat benar ke BJP ke tup keteng berikong nak dengar di sertong syak ke election district council. Di perlok tu ila poisa bukut jang tup ke bor jengim tak ke janmit haduk mede syam yang berpilih syak ke singi kublai pi baro.